Kohimen ko pera, hagen igas ngi kadba ngarang puson ngan kren halor ka pangayu ka jimbarsat kawan syanga bangade ben kren kumno ngi im ya ka jimmi pa jongu kris manus nem ngirake sngi buram Easter ka jimmi pa jongu kris man ki ingasem ki alumlang ha ka por paska kum ki ju ki bayalum lang manus nem hakas ngi buram paska hakas ngi buram pesa haba ki reke ya kas ngi lai lui jongi ngiro ngi shai le kumni henring aku aban ke le yapi hadin pila de breke ya kas ngi buram paska pi im kumno pa kumno pi perlut ya ka por jompi hadin ba pila de breke ya ka paska kumno pi im ha ka jingim paska ka jingim jonga jimmi pa jongu kris tangin sanang puson ha kanu ka dur ngilaban penjanai shushu ya ka jingim u Paulus bakodo ong ha ka shiti baningong shaki Korint shaka shiti baningong shaki Korint u Paulus bakodo ong kumne lada omshim la penmi pat ya u kris ka jinge jombi kalong leno Kamindoisho lada ngimyard ya ka jingmi pa jongu kris. U Jesu penmi pat yangiru. Lemba ka jingmi pa jongu kris. Ula penmi pat yanga badiapi. Na ka jinglom barim jongi. Ula pende mai yangi. Ula pen god yangi. Ula pen kalai ni ka jingay jongi. Kanikalong ka kubor jong ka jingmi pa jongu kris. Hallelujah. 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 Bad ngi happen soto ka Easter ka jingmi pat kam de tang gadak kashin om de tang gadak ladangi pe hoit hak jingmi pat u kris ka bamod hayimane ngi tang mumbati bati mai ngi karku bati mai nang dang ngi rashaying ngi bushaying ban ngi ngas ngo biang ngalayo ngala tang mumbati ngalayo i Bada ngala pindi mai ya ka jingular baptisma kadba piwan nagabinda ka jimpet mit paska hatto ka jimmi pat ukris tang ya kinebaro ni dandon ye ka bakam palat ya kane kaba manga bad mapi ngidebenim ha ka jingim jongi wa Augustine bakuduang ka jimmi pat ukris kalong ka jingruwai hallelujah ula ong ngide ki briu jong Easter But hallelujah kadeke jingruwai jongi. Hallelujah kadeke jingruwai jongi. Manobaruwai hallelujah kibriyo ki bela mipat ne ki beya. Kibriyo ki yamad ya ke jimmi pa jongu kris kila ban ruwai hallelujah. Kibriyo ki badang iap minda kimla ban ruwai hallelujah. Kibriyo ki bambat pediang ya ka bor jonge jimmi pa ha ke jingim jongi kins ngungia ya ka sur hallelujah. Kimla ban duwai hallelujah. Don't give bru ki jid ban duai hallelujah. Don't give bru ki baduai hakaktin gatelij. Henre ki bru ki bambat ngautu but ki bambat stang ban im ya ka jingim jong ka jimmi pa ka hallelujah kalong kaktin sang yeki. Nagabinda bon ki bru hallelujah kalong kaktin sang ki lezekirki haba ki ve ki ruai hallelujah ne ki duai hakaktin hallelujah. Henre Augustine bakuid wang Ngide bandon kane ka jinglong ha ka jingim. Ngide ki brio jong ka Easter ban hallelujah kalong ka jingruwai jongi. Hallelujah kalong ka jingruwai kabamot man ka por ngi aro ya utrai. Habang ruwai hallelujah kaya ka bedang jia kaya ka jingmot jong ka jingruwai hallelujah ngidang ruwai ngidang kindi burom ya Jesu man ka kelip ma da ka jingim jongi. Hallelujah. 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 Ngidang kindiyo burom ya Jesu. Ngidang ay burom ya Jesu. Mangi por ngiyong hallelujah. To danga bas nguto ya kane ong sajasin hallelujah. Hallelujah. Kabamut kani kalong ka dakashin jong ki brio bamipad na ki bayap. Ki brio ki bampat mipad na ki bayap. Ki brio ki bampat yamadi ka jimmi padu Kris. Ki brio ki bam ngeit ha ka jimmi padu Kris. Kim nud banong Hallelujah. Kim Nord ban ruhai hallelujah. Kim Nord ban duai hallelujah.
Namar ngilaban ruai haleluya. But haju kapor ngidang ngilaban duairu haleluya. Baro kene artili kam kanum jia. Namar kimpat shempang kaya ka badi lajia haka jingim jongu Jesu barka jing shashitom jongu Chris. Tinagataga daw ko himmen ko para kadbang inang puson nangne shakamat ngin im kumno ngitip hadin ka jimmi pa jongu Chris hadu Pentecost ngidon kumba saupo kindaisngi ne sanbo sngi ngilabanno sanbo sngi jonga jimpen kar inagabindaka Pentecost kaya ka balajia hadin ka jimmi pa jongu Chris ujisu ulale kumno hadin ba ulami pa Haginigis ladapi paisha ka jimpule mas bakuit pensanang yosngo ujisu la pau haki apostol ujisu la pau haki haka Maria Magdalena ujisu la pau haki kato kadnongut kibriyu bad ladangi peid haka shiti jongo Paulus bakuit shiti beningong shakorin dang yosngo kumba sanspangut kibriyu kila yomadia ujisu belami pat shuabaun kiu shabaneng kumba sans pangot ki beriu kila yakendo marka mati au Jesu kila yomadi au Jesu kabamot hadin ka jimmi pa jongu Jesu Christ ki beriu kila terang ben yomadi Jesu ngipat ngile komno ki beriu kila wanna ka jingai ban naga jakatre hadin ka paska kila leit pai shaka snong jongki ne kila pai shaka jakatre jongki bongi ramba jongi bongi ki kon samla jongi lese kila wan shuti ne kila shim shuti namar ka ne kada ka ayom paska sngi burom paska kila wan donlam bat ki bayit botoin hadin pat kila leit pai yes or no bongi batre shinga jingai kila leit pai habaki leit pai pat kila ayu habaki la wan nagabinda ka paska kila kristan haying yes or no habaki la wan pai shaying kila leit plapo ladade ki catholic ki pat ki kristan ru kila leit plapo kila leit mas kila leit haka jingleniums ngi todim bakoy kila leit shaka jimpeit meet paska kila leit shaka sngi utrai paska lese haka sngi utra sngi ningom mande ka kila leit picnic ru rangkat bat ki kon gikti yes or no but bon aplang jong ngi leit picnic ru ngi leit picnic ban ya kamen lang baro shing shisem henreng imju yal kamen lang bat baro shing shisem war ladang ngi leit picnic baro shing shisem ru ngile ayo ngi pelut ya ka por jongi da ka peit mobile phone yes or no ngi don laga jongi mobile phone lese ngi peit na ka mobile phone ngi kren kana bat ka mobile phone ka jingdumo jongi leit picnic kalong nginyang tillila nginya kren la nginya parialang nginyang yas ngutulang nginya ya lakailang henre wad habangi leit kum gini ki kamru ngiyo I kibriyo kira laka jong ki mobile phone but ki tem mobile phone lese ki snap jingru ai la jong lese ki paid ya ka reel lese ki tem games but ki perlu dia ka por jong ki kimju ya keren paramaki kane kalong ke Easter jong bon gut yes or no kane kade ke rukam bon kibriyo ki reke ya ka Easter kimju don por naga benda ive pa nangda kibriyo ki wan train a jingahi habaki leit pai shaka jakatre ken lekum no kin im kum jendil kim ken mau blaishu war lada ki sahajan ke yemane parish ne ke yemane balangshnon lada ki leit tre ki kristan baro onde tan catholic kin shong hangdo kalam jendil kim ken mau blaishu hakas ngi utrai ro kim ken mau blaishu lese ki leit kwai doka hakas ngi utrai na mar ki kim jingai na kas nong jongki ki im jingai naga parish jongi kim ju ken mahu ublai wat hakas ngi utrai bon gi ramba jongi ki le kumne eto esorno kadenyam de bon gi ngasai dio ki bri ki wan tre kerlang ki lada ki sa klau ki sa haka klau kum gi ri klau hi esorno jubab ki shong kum gi ri klau ha klau lese sanspa meter jingai naga klau don gi yemane parish henry kim tre ban leit naga bindaka mas ne jingyaseng akaren ha mallaki kristan umtangi catholic mallaki kristan sanspa meter jingai don gi yemane henry kiong kumno o ngam kamde ke yemane jonga kabamut ujisu
udon tang hang nu ha kas nong jongki la jong dalam dei Jesu don ha ki ying jongki Jesu don ha kalau Jesu don ha ka jakatre Jesu don ha ki yimane jong ki marjan marpa Jesu don ha ki yimane jongi parish jongi ve tang ha ka parish la jong don Jesu kane kalong ge rukam bon ge ramba jongi kile kabakile tre pipela bentip lese don napden jombiru bale tre kumne pile kumno haba pile don ge kinna ge bale pule henry don ge kinna ki kelli hangno ka don ge yimmane hangdo ha ka taka jaka don ge kinna ge la phone yanga haba ge leit pule father sngoba yutulem hangno ngan yo mas don ge kinna samla ki le kumneru henry bon ge ramba jongi kimwad hadin ge jimmi pa jongu jisu kumno ngi yem Hato ke jimmi pa jongu Chris kalong tang shi sin shi snem Henry ke jimmi pa jongu Chris kalong ke jingjia man ga kelip ma tha ke jingim jongi pis ngau komno kumno pi im ha ke jingim kristan ngangis kempi ke bawan jimbenda ha ke bible convention pela kwa ban iman gasngi ha ke jimmi pa jongu Chris Henry ngidon kamban puson halor ke jingim jom bon gibriu nga shaityo i gibriu ke lekum ne hala ki jongi kamat nga shaityo i don ki por nga kelli ya gibriu bale ko ba pide kristan mo bale pimlay jingase nagabinda jongo ujisu ulong nongwe haba upoi shaki snong nongwe nagabinda jonga ujisu walamipa nakibayam ulong nongwe haba ulapoi shajingai haba ulapoi jakatre jongo omdon ujisu shuyawu omdon jingeseng shuyawu omdon mas shuyawu omdon sakrament shuyawu udon kam sakrament tang haba upoi shashnong imat ujisu umitu shuyawu haba upoi shakajaka nongwe yes or no kane kale ke rukam bon gi kristan gi em ngako ban kele yapi ha ka jingim jombi kum kristan pi wat ne yam yaw jisu katshaba bile ki kristan jimmi pat kilong ki kristan ki ba wad yaw jisu katshaba ule kashaba kale amde tang hapo gasnang bon ki bringis ngautu bakala halor ke jinge jongi ujisu don tang ha ke yimane jongi namar ngala tema nga yes or no ke yimane latte dak nongwe omde ke yimane jongi yes or no ujisu ulong nongwe naga binda bon ke briu ko himmen ko parang ako aman kelli api hadu katno pilong kristan ladapi perkat kumne pm kumne hadu katno pilayo mad jimmi pat jongu Chris ladapi im kumne ha ke jingim jambi Kato pikin kordor ya ke jingim kristan jambi ke jingkod bar ke jingver ke jingkerli jongu jisu belam ipan na kibayam hato pi imne emman gasni ya ke jingruwa haleluya hato pi imne em ya ke jinglong jong ke jimmi pad man gasni ha ke jingim jambi Kanik nagataga daw ka balang galabu sanbus ngi jangga jimpen kare nagabinda ka Pentecost ujisu la pen kare yaki apostol sanbus ngi shua bakindam da ka boromen siyam bakoy shua ban pinki ya ka balang shua ban stang ya ka ministry paid ba ujisu ula pen kare yaki apostol katnos ngi sanbus ngi Kabamot nadu kasngi utrai paska hadu kasngi buram Pentecost kalong kapor ba seiso tam nagataga daw ngiyong kaneka ayom paska mangasngi kalong kapsngi kilong kisngi badap da ka jinga kat ke bakat karpad ya kane ka bor ha ka jingim jongi omde ban long ki kun ki basakot tang shisngi arsngi ban reke ya ka paska
kani kade ban longa jing sautu kabang ide bandon haga jingim jangi pen kare naga benda kasngi borom Pentecost aga jingim jampi pen kare naga benda ka Pentecost hadinu jisu lamipat ngilaban yo ibun gi jimbatai halor ka jingle jongu jisu ujisu dang yakendo yaka Maria Magdalena kabayam ujisu yakendo yawo Thomas uba artati ujisu la yakendo yawo Petrus uba lalen yawo ujisu la yakendo yaki apostol kila leitre shaduriyaw ujisu ula shadbam yaki apostol ujisu ula bataya ki apostol bansa ha Jerusalem ujisu ula batay bat kendo yaki apostol manlong ki sakina gabinda jongu yaro yautrai ujisu ula leisha ka Maria Magdalena ha ka gospel jongu yanis arpo kendai terter ujisu ula yo iya ka Maria Magdalena kadang yam sausi bang kala keli pila rasha no ya ujisu uken rajanga ngamshim yoi ya kameti abjongu ujisu keli Maria bale piam ujisu urong haka jing sausi jonga Maria te soti omde haka sni utrai Pasca Henry Hardin ka Pasca kanalajia Hardin ka Pasca ujisu udang le jinglay bon gibriu ako ban kerle api ujisu lawan ne am shaki inga sem jombi lesi pidang sausi lesi pilong gibriu basong hangne basausi namar laklad kindit kinsan yaki bayid batoin jombi pisausi lesi pisno kanja haye Wan hakas ngi utrai Pasca pila kemelendi ulogun savanna ka jakatre Henry shimlawan lese pishang hangne da ka basausi pi kemelendi baro ki kon jambi kin late playa ki pop ki pediang ya ujisu Henry pim shimla yoi wadu wai ukon napdeng jambiru u late pediang sacrament kala pin babe yapi ka pin sausi yapi piru lese piam kum ka Maria Magdalena lese pila kendu but pila koro yaki bayi batoin jambi ban lay jingya sing Henry kim shimla lay Henry kila lay picnic kalam lay jingya sing kilong maningong mami na ying ban lay picnic Henry kilong kibam tre ban lay jingya sing kamas bakoy ka sacrament don ki beriyu kumne don bon ki beriyu ki baningkong Henry kilong kadu shayimane kilong ki baningkong na ka kam jong ka parte Henry kilong ki ba kaddu ha ka kam mensiam yes or no ladodon ka jingkawai kilong ingkong ba notes niya Henry habadon ka mas bakoy kimju pechu ladodon ka jingkawai Christmas baro kita ki jaitu kinwan ma nagabinda ots niya kiba bat kikijat kiba ot kiba penkoy kiba ot sneer baro mano kibam treban late mas makikin pointing kong yes or no ki klein ba kom gini ki kam lese biru belong away na padeng jong kita Henry kimju peipang bah ya ka jingordor jang ka jingjan badu jisu haleluya yes or no nga bakala karane kum no kasajan yam kum de lesi ulong jompiru ulong kum to bakaloy ban tre pait ba baro ki kam yes or no umining kong barabo na benda ka kam pait ba yes or no Henry jumi nagabenda kamas bakoy te bidon ki jing sausi lese piro pilong ki Maria Magdalena bayam kumne badu jesun sa wanshapi unsakili yapi bale piam kabamon
hadin ka jimmi pa jongo ujisu dang wad ya kibriu bayam hala kingasem kibri kibayam ha ka jingtep jongo ujisu dang pe mano patrang yanga hadin ka jimmi pa ne kipinkut ne em habang alayap kum ki apostol Emmaus arngot ki sinran jongo jisu kibala leisha Emmaus enda ujisu lamipat ki sausi palat haka gospel jango Lucas arpusau katlai hadu laipusan niusno shapang arngot ki sinran jango jisu kibala leisha Emmaus kaktin ubalay ka ang kiyay daki kemat basausi kilayay daki kemat basausi lesi don napren jambi wan shane minda kasgi daki kemat basausi lezi daka mensia makia jambi lezi pim shimla yotia baro shimit namar pedon kedau lezi kikon jambi kipang lezi ulog ulawan daka jinggaman haying hakap chitang senya ulang ruai baro shimit don ki ilong kami kumne namar ka jingruai jong ulog kalong ka palat ki kundru kem jiyotia ka kamiru kam jiyotia esorno pormit don gi sinrang gi banang ban ruai bha ha ka por mit porsngite nang ban ruai hai manirum nang ban ruai andre pormit don gi jait brio baruai bha yes or no pidon nem kum kita kiram ba hayim jombi baruai sautanat pormit banang ban keren fareng pormit don nem don kum kita ki brio kini arngot ki senran jongo jisu kidaya daki kemat basausi kadau kalong kila penyap no yau mesaya jongi kila penyap no yau mesaya haba mesaya ulayap ka jingbu jongiru kalakut haba mesaya ulayap ya ka jing senran jongiru kalakut haba mesaya ulayap ka jinge jongiru kalasange tendeng don gi brio balong komnero haba ya ka bangi pan ngi klamyo ya ka bangi kemelendi ngi klamyo nangda ngi stang banong mentoy ayu ban duai yes or no mentoy ayu ban duai ngala duai bangen yo bante ya ke ying batimai ngala duai shua ka interview jisu ngalate interview pinyo kamo ya ngala lay shong interview kala mi ka result henre nga kalam yo kam lezi ngala duai naga benda ke bayit ke bapang ke bashitam bamen pen goit no ngala duai ngala maresha malle ke jaka duai henre kadwai itai bayit ilayap no ngin stang ban keli mentoy ayu banga duai katne mentoy ayu banga shashitom katne mentoy ayu ngange thau jisu mentoy ayu yanga namar kam mentoy light no nga perlut kapor ngalawan bonse nagabenda ka Bible convention ngala perlut man no banai sans patengga baikale henre adu benda ngalabo jingdumu ngalabo novena henre klam seiso yaka jingdumu jonga kamindo yayu ban leisha mau klam don kibri kiwan kumne chamau kalam kileit mau kalam ba kinio jingkurku koloi bakinio koloi lese ki bu kendai sngi habakot kendai sngi kilong kam sniu ban yaka ba menchua ki om mendoi shu ban lei lada pilong kum gini ki jait buriu katekana pinum yo sontoni lada piwan minta kas ngi kum ne katekana pinum yo namar pidang tinju bele yes or no katu pidon jingid ne am khaba pilamina ying banwan shane pilawan da ka jingid ya jisu ne pidon jing tumu shalindat Kili malla pai badon hangne kili hakamensiam bale ngawan minta kasngi lese don ki bang kilait mau kalam duai pinsa yo jingkoi pidang shong hangne lanongen yo jingkoi nang pang niem mindangan yo niem
pinang pay kado bakod pin syong kumne endala kod pin ong kamendoy na mar ngam sngo pereye. Yes or no? Ladapi wan kumne ngam laban karantikana pinyo jinggoy jingyane so dunia namar ka syong hau jisu tinaga taga daw arngot kis indran sya Emmaus kila ang hana ngila perkat bawni umesaya ulong uba penim ya kibri bara bawin sa sansyari yangi henre ulayap ya ka jingya batolotam ulayap ya ka jingya like a weak man, a fragile man. He died a life that was so humiliating to us. Ulayap ko mo nang to. Ngi perkat, baulong mo nang sensyar jongi. Pinban ulayap halor kadimba na. Mintangim don jingkar mancho. Ngimod ban late paino. Ngin late ban kay tembo. Ngin late ban kuay doka. Ngin late ban oduma. Namarkam mendoy shuban budi awo. Kani kalonga jubab. Jongi ne arngot. Tentang irong syait perkat kumne ya sorno. Ni perkat ne am kumne. Ni perkat ya kabang ipan kalamiyo tengin lekum no ni stang banong kamendoy bantuai hau jisu kamendoy ban lay plapop kamendoy shu ban shimenda mas kamendoy shu ban lay retreat kamendoy shu ban pulek tinu belai namar ngala lut na dong sha dong henry ngalong kaju don bon gibryu kisai tong kamendoy shu Henry Jisu ang kumno ya ki apostol. Pide ben plia ke kemajambi. Pide ben plia ke kemajambi. Balepis no bam mendoy. Kajing duwai jambi namar. Kajing duwai jambi kalam seiso ha kadonu jambi. Kajing duwai jambi kalam trekam ha kajing mo jimbar ka jambi. Kajing duwai jambi klan pensei soya kamensiam jambi piduwai nagabinda ka jimmando ya kado om ya ka jimmando ya ka om mensiam so tu baru kajing duwai jongi kade ban long ban pensei soya kamensiam jongi ya roya utrai hallelujah Hallelujah. Hallelujah. To minta kini arangot kilas tang ban ngap ya kaktino try hakaporayu kani kadika ayom paska hakaporayom paska ujisu udang yait kumne badni ulakwa ban yait kumne badni pikroy niyam ulakwa ban yadi ki umajambi pikroy niyam Ulakwa ban pariay kaktin badni ngikloy niyam ban pelut por badu udang yoi ya kejing so si jongi udang yoi bang yain marwe ujisu la yoi kini arngut pide ban mudur sha Emmaus sha lendi Emmaus omde tang kini arngut ke layai don bon gibru kiyai bon gibru kiyai sha kata galendi henry ujisu la jidia kini arngut Hapadem babon gibru kiyai halendi ujisu pedi gibru bas ngau kenjas ngau marwe hapadem babon ngut ke balaitia ujisu un pedi ke bating hapadem babon ngut ke balaitre ujisu udang pedi ke baduk ujisu ujide gibru kat kum gajinglong jang gibru ujisu udang pedi gibru halendi singging Uji sudang wadiangi kat bapi syong marwe. Uji sudang yo iya ki umma jambi. Uji sudang yo iya ki jing sngo marwe jambi. Uji sudang yo yang ka jing ting jambi. Kakatino bleka ang don ki apostol ki ba syong marwe shimet. Ha ka kamera. Ha ka bating. Padu Jisu le yo ki apostol janga ki senran janga ki syong marwe. Hakaporayu le yoi hadihin ka jimmepat.
Hadin ke jimmi padu Jisu dang mare sharum shaneng. Udang pet kawe kihing kawe pat. Udang pet uwe ubriu hadin uwe pat. Kawe kabriu hadin kawe pat. Kisno kumno, ki kumno. Kaya ka jinge jongi. Kaya ka jing jenja jongi. Kaya ka jing bang jongi. Kaya ka jing shitam jongi. U Jisu uyo ilod. U Jisu ubalami pat na kibayam. Ulaban yo iya baro. Hakaju kapor, hakap shuaba winyap, ulaban yoi katto kan nangot kibriyo ha Galili, katto kan nangot kibriyo ha Jerusalem. Henry, ujisu balami panya kibayam, uyo ilot ya kibriyo, yaro yaw try. Ujisu balami panya kibayam, uyo ilot yang ibaro. Uyo ilot yang ibaro. Lese pidang Shanghai nong gendang, Shaulum marway. Ha kawe kiying trap. Mendagas ni pilawan hiya na kata kiying trap. Wan man siya mau kelam. U Jisu yo iya kata ka proses jong ka jingwan jom bishane. Hadukat no pitray shitam man. Hadukat no pitray shitam man kimin step. Hadukat no pilayar lendi banyo ka kaliban man siya ne. Mano ba yo iya kane baro? U Jisu balami pat na kibayab. Ulayo iya ka jingyalay jombi. Banman siya ne mindakas ni unkar ko ne yam yapi laraw Jisu balami pan na kibayap uyo iya ka jingale jombi unkar ko ne yam yapi juba unkar ko ne yam yapi unkar ko yaro yaw try hallelujah hallelujah kuhimen ko para u Jisu ulayo Yaki apostol kila shepting. Ula shepting. Kapor jong ke jing shepting kala kut. Lese pi shepting nadu kapor pilai hospital ba doctor uang ngasuba ba pidon ka ere ka e hak po jombi. Ngasuba ba pidon ka ere ka e hak shadem jombi. Ngihaban le pe binia bha ya ka jimpang jombi. But pistamban ngokom no, pistamban shepting. Pistamban shepting. Nadu kapo doctor laong yapi, pidon ka ere ka jingat haka po jombi. Pistamban shepting. Yes or no? Ngasuba. Ngaku aban pintik ka na. Wan biang. Hadu ba pindalit? Hadu ba pindalit hadin shitayo baro shitayo pin perlut kumno kapor kajing shepting balay uang kumne balay udon kamban le tasbiyang yanga ngadon ne yam kano ka jimpang ka bakam shirke hanga pi perlut ya kapor kajing shepting yes or no yes ngi perlut ya kapor kajing shepting Tumpun kibriyo, kipullo dia kapor, haga jing shepting. Baru Jisu wong, wa shepting. Ngadon batpi. Wa shepting. Ngadon renggat batpi. Hadu wangi kaperte. U Jisu, upen slur, baru pendengen, ya kiba shepting, halor kano kadaw. Yaro yaw try. Hallelujah. Kohimen ko para. U Jisu balami pan na kibayab juwan siyang iban penshitom yangi ladade mangi niong apshua mo endang alami pan ngan sa hikayapi ngan peniyapi u Jisu unjin dalawang yaw Petrus up mo ngan sa wan ba biang hadin laisni nang dangan sa jubabiyapi yes or no ladadon kibri kibale ben yangi ladadon kibri kibale pot yangi ladadon kibri kiba pensausi yangi nginong Apshua tathado bandawan bay mga ngan sale ya kabadon kam yapi mo kaino ikisni jongga jing George jambi Henry u Jisu pa do balami pa na kibayab wan pa ban liayu ban penchitam yangi u Jisu balami pa na kibayab ule ayu yangi wan ban penkoy dia ki jingmong jongi wan ban penkoy dia ki Jingmong jongi yaro yaw try u Jisu wan liayo wan ban pen ko dia ki
Jingmong jongi. Nagatagadaw, habaw Jisu, ulawan, shaka rinko jonga, Duriawut Tiberias. Hadin baula shed jimbam. Haka gospel jongi yanis arpo way. Katsan hadu katkendai. Ngiyoi kawe ka jingjia kabas ngautan natam. Yakaba, Jisu balamipan na kibaya pulale haka jingim jongu Petrus. Jisu la koda ka jingi dia Petrus. Petrus ale wanshane. Kadba udang disha. Kadba udang bampu. Kadba udang bamdoka. Petrus nushuban pe dia ke kemadu Jisu. Ula pe kendo bad ula bam la kabam. Lese umbad mat kade dokane uppuru namar. Baro shindur jonga kala blood. Kekemad jongu kala kala saw. Nadu kapor Jisu ulawan shawu. Nur ban peit namar kaya kaba pelong yawu. Usngeurem hapo jongu. Ulakin mau ya kaba ulale. Lais ngi shua ne lais ngi katnos ngi ngamtip lese shit tayo shua namar kane ka jingya kendo kala balong hadin shit tayo te katto katnes ngi shua ya kaba ulale udang kenmau kendiang but kata ke jingkan mau kala pinmong ya ka donu jongu badum nuchu ban pe henre Jisu udang pe shi pe tiawu Jisu balami pan ki beya udang pe shi pe tiawu Petrus omde tang ha ka kema jongu henre udang pe dia ka donu Jisu udang kein man la ke jingken de men siam jongu tok Jisu udang kein pala dia ka ba Petrus ula kein namar Petrus omla shuban kein namar kala kinde palat step palat haka jaka ban kinde kinyepo kinriune kindai po kadang kinde shispa sanpo shispa henry po la roy step namar ula ting ula kusulai padu Jisu ula pe manle ki jingkande jongo Petrus padu ong Petrus alewanshane lesi ula kindit biang Kejimbishar Henry Petrus ula pe balekin rat ula kwa banong map ngala bakala Henry Petrus shimla yo por banong map kotrai ngala bakala shua kane Jisu la kirli khawe ka jingkerli khawu ko Simon ukun jona hatopi kam yit mo yanga shimla kirli bale pilale kumne yanga bale pilalen yanga Bale pila kendai tianga Jisu shimla kirli yawu Jisu shimla kirli yawu bonsin haka jingim jongiru ni lepot ni kalat ni kendai ni len henre Jisu ju kirli shisinro kokon bale pi kumne bale pi le kumne bale pi sautu ek jingi jonga bale pi le pilarai yanga bale pi pinja burom yanga bale pi tamsneng yanga Jisu ju kirli shisinro yangi yes or no ukirli ne yang ukirli yapi hato ukirli yapi henry uang gumno kokon ngayi yapi kumba julong menchu ngakam yid yapi banyaka ba menchu tangkane Jisu kirli Jisu ubami pan na kibaya ukirli shikulli yangi Wat hadin bangile bon gi kam jakliya ukod yangi sharut ale wanchane ubu yekti hakaterpeng jongi upiam yangi nanda ukeli kokon pikam id mo yanga keli bale pile kumne bale pile le kumne bale pila kelim bale pila kendai tianga bale pilon jaitu kumne bale pi dikiyat bale pi de di drak bale pile sniu ikiwai Umju kili lada unjindala kili nim nushu banman min hagane ka Bible convention minda gas ngin sating ya es or no nim nushu ngin jindala shong haga kamera bala set bala kang tala kenre namar ka jinglong jong Jisu bala mi pan na ke bayap kalong ban kro yangi da ka jingin ban piam yangi da ka jingin ban kili biang yangi kokun pi kam id mo yanga ban yakine kie baro
Kane kadeka jinglong jong ujisu wan shangi rukum ni. Ujisu wan shangi rukum ni. Ngipan. Ngijubahap kum no. Ngijubahap kum no ya ujisu. Nanda so way pat. Haka gospel jong yanis ka ba arpo. Don ka way pat ke jingjia. Kadba ujisu lawan pau haki apostol. Uway na padang jong yom don hangbo. U Thomas. Ula sausi. Ula sngo marwe. Ula ong. Balay mo. Ukin radyo nga. Ula ino yang nga marwe. Balay ukin radyo nga. Umwan hakapor mga dondur ngat batki. Kajingang nood kabapalad jongu Thomas. Ujizu. Ula ino yang nga marwe. Ula ino yang nga marwe. Shimlawan hakapor bangadon renga baki. Ula jidi hakapor banwan hakapor ngamdon renga baki. Kane kalong ke Zimbabwe jongu Thomas. Badulas tang banong ngamngeit papiyoy Jisu ngamngeit. Balewang ngamngeit. Namarula yid pala hadiyaw Jisu. Lada unjindalawan shangaru. Lada namarwa umshimlawan shanga ngamngeit wong. Bad ula up. Jisu rula up. Ujisu balamipat uyasngo mangi jingur jangi. Lada pitrang ya ujisu. Kumgi kon kristan pitrang ya ujisu. Pikon karpad ya u. Daka jingir kabapalad. Unsawan shapiru. Lese pidang duwai kadba pipang pishitam. Haka jingdia pang jambi. Ujisu unsawan shasenda jambi. Ujisu ang pet ya kikati kijajanga. Pet batuad ya kading prek na kakti janga na kakrum janga. Wat na martatin chu. Henry Tonge. Wat na martatin chu. Henry Tonge. Habang yartatin. Tendeng. Hakajing ele jangi. Hakajing kristan jangi. Ngistang ban artatin. Ngistang ban perkat. Hato ubalay udon sishaneyem. Hato Jesu lamipa sishaneyem. Ngikerlebon kijingkerle. Hakita kijingkerle u Jesu sawan. Habang ngisngo kolma jimod. U Jesu wan shagata ka jingsngo kolma arjongi. Padu Jesu ang kumno. Kokun. Wat na martatin. Wan alesya nga. Buya kakti jombi. Haki jingmong jonga. Buya kakti jombi. Haki jingmong jonga. Nanda sa koit na ki jingmong jombi. Buya kakti jombi. Haki jingmong jonga. Buya kakti jombi. Haki jingmong jonga. Pinya janya ki jingmong jombi. Shaki jingmong bakoy jonga. Nanda sa koit na ki jingmong. Kanero kalonga jingle jong ujisu balamipat na kibayap. Ujisu ula pelod syuaba un kiu syabaneng udang wad uwe hadin uwe pan daka ba pinkoy dia ke jingmong jong ki beriu na ke jing sosi jong ki na ke jing so kenja jong ki na ke jimpang jong ki na ke jing artatin jong ki na ke jing ting jong ki na ke jing kuslai jong ki na ke jing skaurem jong ki ujisu ula yai sharum shaneng daka ba penyetu yalade haki beriu yaro yautrai Yaro yautrai. Kohimen ko para ban khana halor kane ka jingle jong Jisu ngina ban lab buon ki eki baro ha ka gospel ha ki kam jongi apostol ha lindi Damascus u Paulus bakoi u bashlur u basharhem ula mod ban lebe ni ki kristan u Jisu la apya u halindi ko Saulus bale me lebenia nga habang lebenia u Jisu udangam u Jisu ubalami pan na kibaya umju sange vanjingoyangi u Jisu balami pan na kibaya umju sange vanjingoyangi
Ujing ngoman ka kelipman. Nakata ka daw ko himan ko parang aong kinigisan bus ni kilonggisan bus ni jong ka jingger ko. Kinigisan bus ni kilonggisan bus ni jong ka jingger ko. Kat ki ba kot kar padia wo kinyo madia ka jingger ko karhai ha ka jingim jong ki. Lada ki kelong ki kot yaw jisu ba mi pan unsa wansha senda jong pi. लड़ापी की समला पी कॉट कर पाड़िया जिसु उन सवान जिंगोय पी लड़ापी की लोंग पा पी कॉट कर पाड़िया जिसु उन सवान शक जिंगडॉन काम जंबी लड़ापी की बत्तियां पांग हाकी हॉस्पिटल हाकी यंग जंबी लड़ापी कॉट कर पाड़िया जिसु उन सवान बन पिंडे डाका जिंगमोंग बक्कोय जंगो या के जिंगमोंग या के जिंगपांग या के जिंगशितम जंबी कने kalong ka jingle jongu jisu yangi ngidon kam ban nge thau jisu ngide ban i diau jisu ngide ban bratli ha ka kijat jongu jisu tang lada ngi koloi ban nge diau jisu i diau jisu shanya hau jisu unsa pen kadang ya ka jingang nu jongi iwei paiwei lemba ka jingi jongu Yaro yau trai, yaro yau trai, yaro yau trai, yaro yau trai. Ko himin ko para u Kristos tamba ko duang kumne ka jing tuai ka de ka tinrai jong ko jingkur ko baro u Kristos tamba ko duang kumne ka jing tuai kalong ka tinrai jong ka jingkur ko baro kini ki san bus ni kilong gisngi jong ka jingduai kini ki san bus ngi jong ka jimmi pa tu Chris kilong gisngi jong ka jingduai ha ka jingim jongi ngide ban perlo dia ka por jongi ha ka jingduai komnong induai ha ka por covid ngalai jingi kai san bus ngi ha lor ka jimben kare Pentecost mindaru dandon kita ki jingi kai ha ka YouTube san bus ngi jong ka jimben kare Mangas ngi ngalahi kaya pi banduai rosary jong men siam bakui pin kare na ka benda ka Pentecost don ke babut ka ta ka por minta kim ju bot shu kane ka de ka por ba pin pin de mai biang ya kita ki jing duai pin kare mangas ngi na ka benda ka Pentecost ha ka ta ka por ha ki jingi kai jong ngala kindu baro ki bas ngap ban pule ya ka tino bale kam dame ya ki kam jongi apostol kam dame kam jongi apostol ngidan arpo pratili gi linnong haki kam jongi apostol lada pilong gi ba binya ban pule hapo shita yo pilaban pendep nanda pule biang haki ni gi khenyu tayo te pin jendela kawar khenyu sin ya ka kam jongi apostol namar ki kam jongi apostol kalong gospel jong men siem bakuit kam jongi apostol kalong ka gospel jong men siem bakuin kat ki bapuli kin sa roy stet da ka bor jong o men siem bakuin kane kalong ka jimben kare naga binda ka Pentecost kalong ka jingstang jong ka jingyala ha kasngi Pentecost ki apostol kilastam banyala nadu kata kasngi hadu minda ka jingyala kambat kut ngaru ngayang hangne ngayala piapi nadu kasngi Pentecost Hadu kane ke kelipman ka jingelap ya ka kubar baba kambat kut kerleng ka parte kibru ki yalap ya ka kubar baba namaru mensi yang bakuin ulang uso jong ka jimmi pa jong Chris kabamot ko himen ko para ki apostol kilale ayu hadin ka jimmi pa jong Chris jisuang ap ha Jerusalem tan hadu ba piyo pidiang ya ka borna beneng kam jongi apostol ive ilai ive sau ive hinyu terter ni pule ya kane ke jingan du jong jisu ba ki apostol kila kongu kila shong shipus ni haka kamarane kila shong shipus ni haka kamarane badla dau jisu ai lad yangi mindaus nemru ngin sedon shipus ni ke jimpen kare kerpang Henry ngilas tang jing duai minda Henry ke jing duai pen kare kerpang shipos ngin sa don bad minda usnem
Umen siya bakudala prasadi yang iro ban perlong ya ka retreat Pentecost. Retreat penkre Pentecost. Kita kibalati dia ka calendar pilaban pay pilaban yoi ya ka ne ka retreat Pentecost. Nga kendo ya pi kibawan nakabinda ki convention kibas ngap ya nga wanam pep ya ka ne ka retreat lais ngi nakabinda Pentecost. Wan shane penkre nakabinda ka Pentecost. Don ke night vigil Pentecost. Nandangi don sngi burom Pentecost. Barang in sa perlong. Hap padeng ka ne ka retreat. Kibawan retreat kin sa seiso shibon. Rengkat bat ke jimpen kare. Kane kalong ka jing tumo jungu jisu. Nim perlong retreat kumne henre mindaus ne jisu. Umen sem bakudala prasad. Nakabinda ka jimmen toy. Kane ro kalong ka bakongzan na marbale. Ki apostol kila dap da kabor umen siyam bakoy haba kila syong haka kamaraneng haba kila syong haka kamaraneng kila syong kob ki atli kila duway kila burob ya kamaria teisoti kalong ka kurim jong umen siyam bakoy bat kila ya don lang bat kamaria teisoti pilaban pait Pentecost kani kalong ka bor jong umen siyam bakoy kane ka ya jong amen siyam bakoy kane kalong ka kapor kabau jisu un sa pelan lang yangi penyatele lang yangi yaki ingasen jongi kin sa syam jingsuk yaki bapang ki bashitam kinyo jingim batimai yaki puri ki bela do jingarmen kinyo men siyam temai habangi koloy ban penyatele yaki jingim jongi namar ujisu ulami pad na kibayap. But ngi don't come ban perlut por. Ngi don't come ban perlut por. Ngi de ban pen kare menda. Kane kade ka jimpen kare. Om de jingkut janga paska. Bu na pran jongi ngyo kala kut paska. Ka paska kalong man kasngi ha ka jingim jongi. Man ka por ka ba pikindiu jisu. Pinang kindiu ya umen siyam bakwit. Pinang kindiu ya uso jong ka jimi pan ha ka jingim jompi. Ay bau jisu unang kerku kardo iepi bad unsanang ay binda iepi ha ka jingim jompi ubasil bakraw la ongkom ne da umensiyam ngiyo binda ha ka baneng da umensiyam ngiyo binda ha baneng umensiyam bakoy ulong ka tapiniang kabayalam yang isya bening nakataka daw ha kapor baptisma la shonshap yengi da umen siyam bakoy ulong unang ay binta yengi ha bening ha kabasyong ha katapnyang jong umen siyam bakoy ngin hersha bening ha kabasyong ha katapnyang jong umen siyam bakoy ngin hersha bening nakataka daw manlaki kristan kamda me bipiki kon katolik pide ben shimkia ya kene kayom duway penkare trang yamen sembakoy mangasngi piki kimiki pa renggat bakikon pule shilinong nakakam jonggi apostol duway yaw rosary jong men sembakoy ladapi wad ya kita jingkaran menshua jonga hangdo don duway rosary men sembakoy pilaban duway kalong tang san minute kashim pilaban duway penkare yalade duway rosary maria teisoti hagane ke san bosni burandi penrandi aga jingim jambi kramba pensalong ke baseizo bona pran jogi ngikwa banyo doka klam pinji yaka keti jogi asorno don bona pran jogi ngikwa ban kem doka ngikwa banyo doka klam pinji yaka keti jogi asorno tang ladang irung haka ngilaban tong doka yaro utrai haga juga dur ko himmen ko para pide ban lomba duai ni baro ngilong ki bawa shortcut everything we don't come shortcut yes or no shortcut pide ban trishtom what long ki kristan bawa shortcut long cut pide ban wada yo long cut barabor pide ban what lindi bajro pide ban nong kashitom tamba ngakwa kashitom ban syongko ban duai henreng nganble namar ngatip ya ke jingyo kaktino bele ha ka kitaw pawar kaba saw arpulai ka ongkom ne to dasharai bha yala ka donod naba
kitolong jingim ki kersoi naka. Toda syarai ba yalaka donut. Naba kitolong jingim ki kersoi naka. Gide ban long ki baduai. Gide ban long ki baduai. Gide ban long ki bashimkia. Gide ban long ki bashimkia ya kamas bakoi. Gide ban long ki bashimkia ya ka sakramen. Gide ban lay pelapop kaka. Gide ban shimenda. Gide ban kod ya kiweiru. Gide ban pelanglang ya kiwei. Kajingyat tililang. Hakas ngi Pentecost kidon shispa arpungut ki bru ki bashongkop. Kanongut shispa arpungut ki bru ki shongkop. Kata kalang ka jingstang jangga balang. Haba ki bru ki atlilang da kawe ka jimut kawe ka mensiam ban penroy iya ka jimmi patu Chris hangda kin sayo jingkurku. Nakata ka daw kiyinga semba duailang kalong kiyinga semba klaindam kin sa pinzaizo. Katnongut kiyinga sengki duai. Lese don bon ki bri kiyong father ngadon kane ka problem ngadon kane ka jinge ulogum kongu kikon kem kongu kadon ka jingkuri hura ngan kelli yapi khato katno minute pi chong duai hainga sem jombi khaba pi ekendo kum kane ka jinge ne pidang tamare khato bilong tang kiba mare da ka ba wood ya kum kane ka jinge ne khato pila por ne emban chong ko ban duai hainga sem katno minute pi duai man ki hinga sem jombi katno minute namarngim lapor banduai ki apostol kat ki apostol kila kongu yau jisu kila shongkop haka kamrane shispa arpongut ki bruyuro kila kongu but kila baro kila yino shiliang ye ki kam ki jam but kila duai pen kare naga binda ka Pentecost minda ka jimma jong ki kon kasi kalong ki shirhem jinge ki tlot jing duai ki shirhem jinge ki tlot ong ni shirhem jinge ong ngi bukum ne kiti ngi shirhem jinget tambang itolod jing duai ngi shirhem jinget tambang itolod jing duai yes or no to bia ben rengat bar ka jing shirhem jinget pide ban lom khalain ki ba khalain haka jing duai kini ki por kani ka por na kata ka daw ngala karen komne yapi so tu pide ban pen kalain jing duai jambi mal la paiwei badon hangne stang ban shim ya ka jingrai ngan stang ban duai bat ki kon naga binda ka Pentecost nanda ki to ki bala one retreat jim pen kare Pentecost budak bu ya ka jinggan mau ha ka mobile phone jambi hatta tarik hadu kata tarik ngan leit mau kelam shimenda retreat shispa arpongut ne shispa arspa sauspa rukam lele kadon jaka one shong diwai retreat Pentecost mindaus nem 1000 arpo henriu nginam pelong no ya ka Pentecost ka jingim jongi ya roya utrai namar ngimtip shu kepertekan kelakum no bamaba don ki ba ong arpo 1000 arpo hinyu ngimtip kanjiayu kadon ki dak na kata kadau ngide man lambala kare ngam ong epi kan kot no kaperte ngam de mano banong kumta sontoniem ngam don bore ye banong kumta nganum ong ro kumta henre habang yo ye ki dakishin saudong jongi ngila banong kaire kanjia hanne ha kaperte ngila banong henre ka kot perte ngam tip lano kan vai perte ngam tip lada kili uji suang ngaru ngam tip sontoniem henre ngilaban no ki dakising jongane ka perte kamlong ka bahasisha sontoniem minda bon ki bru ki shamji ha shilong don bon ki bru ki tid ya ka gas cylinder san 1000 tanga kawe ka gas cylinder kilasiu hadu 1000 tanga ha ki keleng ke jaka ki palait no ki kina pulisha ki sor na marom don gas shu kaloroi ya ka dor jongi mar bambaro te don bon ke baro ka badang jia te kaya ka bangilaban le ngilaban duai ngilaban le ayu ngilaban duai ngilaban le ayu ngilaban pen kare ya laga ben siam ngilaban ke kai ki kun ban paisha ujisu ke dia ngilaban duai pen kare naga benda ka Pentecost kini ki kambaro kasuk yang iban le
Satu ni ya ka bang ilaban le ngin le. Ya ka bang im don bor ayu Jisu nang le. Ya ka bang ilaban le ngin le. Ya ka bang im laban le ngin ay tino hau Jisu ban le. Ya ro ya utrai. Ya ro ya utrai. Ya ro ya utrai.